Huu niguo gwatinda mwena wa Likia Njoro kaunti-ini ya Naikuru. Inegene uikaniria wa miario na barabara kuhingwo thutha wa mundurume umwe kuragwo na njira ya unyamu hwae wa ira ari mihang'o-ini ya gwetha ng'ondu 12 iria iraiyitwo. Kurerikana ati George Kung'u okuru wa miaka 35 aratharikirwo ni batoni ya nyanake kuria aratemangirwo na thutha ucio nyanake icio irethara na imwe cia ciega ciake. Mwire witu tutirenda wehere tondu nyama imwe hatire kwina nyama makuite nyingi muno cio turenda ciambeire ho mathorete nyama tukarigwo kandi mathi kuria mundu kandi gani. Yuko na askari wetu saizi mbuzi 2 tumepata. Ya pili tuko na mshtakiwa mmoja tumeshika. Ya tatu iko simu tumeshika na tunaamini hiyo simu ni ya wale walifanya hiki kitendo na tunaenda kuana rais hiyo simu tujue ni nani na nani. Akiaria hindi iria gucerete gicigo-ini giki kaunti kamicina wa kaunti ya Naikuru Joshua Nkanatha uria uma hamwe na kamanda wa borithi mwena ucio Hassan Barua ni arutite mukana kuri aria maracogera ngui mwena ucio akiuga thiko ciao ni ndare. There was no community involvement in whatever happened this morning. These were criminals. Giko giki ni gicungiririe mururungano barabara-ini nene ya kuma Njoro guthie Narok. Mururungano uria tuthurire gicanjama makiria thutha wa mumbunge wa gicigo kiu Charity Kathamabi gukirira uria wari mumbunge wa gicigo kiu Joseph Kiuna akimukuruhania na gucogera ngui. Why is Kiuna insulting people in my constituency? What is Kiuna allowed? I'm not the constituency. Tiria mbere iria ya kuhakana ndoro muingi-ini. Umuthi Kathamabi akiuga Kiuna akoretwo agitabania micemanio ya utuko ya kubanga tharikira icigo-ini itiganite mwena wa Njoro itanya inene ari kugayukania muingi wa mwena ucio na mithingi ya gikabira. They have gone to the office of Matiang many times, the PS Kivicho many times, Inspector General. Kuragwo ri ithio twaurira ucic witu ri andu oke ari ni thimu ahoririe gukinya harakinya themwe na ni muriu ucio ageteithia atia ruriro ruru rwarikena ni wa ucic. Githagathago giki ni gicungiriria mbunge ya gwathwo mekinye wabici-ini cia rũhonge rwa uthuthuria mwena ucio niguo kumenyekana itemi riao hari wagagu uyu. Handu-ini ha Kameme TV, Joseph Kiuna Mwangi.